chim nặng cái bẻ cái lót tục hơn nu là ba con thấy đi mình con lecture bẻ bên paper cái đấy anh ra đâu vậy dây sim là cái paper khi cả khi nào mấy mrang hơn cái chuyện gì mà nó rèn khó đi mà hiện nó rèn lại nó nu nó ba ha nó bẻ là nó chim là reference đi Bible cha reference đi chân tam pi chào tam pi cái code cái chuyện lâu cái chim lại cái gì xin này nên mà atu chu arami he zo chunin ba de nên thấy học sự rồi thì mi cái lecture focus cả tam pi cái chuyện lại nên mà cha benefiting in cái vấn đề zoom lại cái con he chim cái du lâu này cái ni pastoral counseling atu mi ni chun mi con chim là nang ma con chim thì sao nang ma atu lo mi chim nong chim là Jadi cara anda sudah karantina mihe, ke life struggle ke tu abe mika, dan cara inspiration sing hamati ke luar cara kan, introduction nak ke cimdu mizo, Amerika karat nak he gitu, TOEFL ke PE, full scholarship arami gitu, hak hain, lai tangan, siang karat kolahin, cakuat in Amerika ram siang thapol Princeton den ha Union den ha karat sok maksi. ประเทศยังสามฝ่ายPrinceton เราดูดิ้งกระสักวันก็ professor ประคัตจ่าดาวลงมาพันยืนยันกันเลยค่านี้สินาน 15,000 น้องก็เบิกจ่าพันสักกุมขนาดกระ continue เขาเลยดูก็เสียงว่าส่วนเดียวก็ seminary Hope College Michigan University ดูกระไกนักสินั่นสินะชิมก็ดูมีจูนั่น struggle มีก็เทียนง่ายvery stressful se tu atu liu he ka bia dang nei liu zong he very stressful se ka thai thia tu jai da si ti sia chun hi ka la ti ka ke ma zong thi chem ka tu mi hi ka ra mi pasar kum ru ka tuan chang master di mi na pol an tu mi ki ka tu mi se PhD basic courses pol tam pi ka tu ai Kritam bizom kedua, manua Doctor of Minister kedua tiga, Ministry kedua tiga, Conflict Resolution kedua. Master kedua lewat jadi karam conflict isu nak in America problem systematic theology ciacan kelak tiga kan, maka kedua misi kan file ni nonton mihe, karak kum arun jakum firuka karak toncang mi karak rel cang mi ketam pi aume kan kazang I can resonate with you kazang nan fat mi tam piong jadi sedang mereka cerita macam hikaram semua clinical pastoral education 5 years training in Quebec 3 years supervisor training kedua tiga theory integrate kedua hikaram mi pastor atuan mi bol doctorate si semua master ngami bol si semua kumtum semua kejon pia theory kedua lagi theory hikam sinan certification ke di lau project ke di lau krifau ni pastor tuan yang kau orang kerai ketuan BE tu hejat tiga project ke di lain tu sekat hebe lau betul tan kau lau dan mahu tu I'm still a student siap si beko kecil tu mesti di sini sia cun kekerian nan bicu Amerika orang kerat mua batian ni akan training systematic theology kelana nan musik counseling mereka kali ngai stress mina pol dengan kekerian nan bikin practice mi kum thum ke study no kum ma ka practice no kum read kan kaifian mi bakhan chu you really need someone to talk to nan thinking paper nan deal mi man sisa nan stress mi vial de ki you need someone to talk to nan chi mi reflect nan tu athan la wa chan consciousness arak alternative consciousness tadi macam terapis ni kum tum chung training sih. Na reflect hane na cintaan lawa le, na dit mi kan na ruwa mi anum lawa macam na cak hartu ki apa ini tu loss of significant relationship asikah. Macam ke atuk ngai nan bet lek kau di minum nasi di lakin true mentor tak nan nei lawe. Nan bancet baby jo nan nu nan pa sai thai do mi kan sa nan burden kan share khong hala kan proof bi khong hala ignore kan to we deny it
kan dawan ka nula pa ni kan tua ding mi kan tua lo mi afak to mi se afak lo ketuan nan sin chin gudu mi de sia chun hi kan ka chap tam bigar pudi nan ma cha essential reading asi ro ti ro mi cha pa ka wan pudi mai latest American counseling cha dia la amen tham mi kan ma American educational system cuma cun reflect atu di dia ro mi ba si ba latest ko war mi ba si ko macam pi anum ko nai he ba chim mi ba ka chu we internalize negative image mereka ram hi 1940 60 70 ruang mulai civil rights movement tampin jong zai da kum som ni rong school counselor por white Caucasian por long de si menak por he inferiority complex looting he and counseling ni tampik atwa mo regretfulness he anangai chi tu ke chapun til mi si ka chim tu bi si si chun it's okay to go to your counselor, but make sure you integrate yourself. The counselor is the problem until you are the one who take initiative. You are the one who decide who you are. An issue and you have to re-edit your narrative. You have to reflect who you are. Ahoda kasih bikan namanya itu lakin integrate itu loh. Paper nanti aku loh. Scholarship so nggak nggak itu. Atu kecapkan ni pun ya. Kafal relo kita ada unreal. It's too late kita cakap. Nan real dengan itu. Kalau essay nanti ada nanti integrate nanti ada. Cakap pikir real ni. Sebenarnya loh. Kalau library ya kemai ke lagi nilai dan babom tinggi. Niya nan sining mi reflect nan to khalo integrate nan to khalo wa chan paper tu zero si le kan nizong kan sa chu bi ate paper article baby kan ka be kharo nan ka thai lo wa chan university college din kum nga tu mi ka chim tu mi cho I know how to write paper. American student poll sinzonga higa ka phak taka ka compete di paper kan til kan thiam lo zonga A+ kan nga chan jong be ko A kan nga chan jong tap tim ko kan fa la wa higa America rami ka si ba lo ka silo mi ka pa ka chim la lo Australia PhD tu dengan full scholarship dengan promise mixi. Etisia pun tengah tu mixi ke seminary university seminary Paul etisia ni scholarship grant kan tu biar bina school yang ke bina ka professor ni Australia kan thala PhD tu lain ka dulu ka file wa America. Nanti cuma nan pal nan file wa kan rah anrah atau nak cim Amerika ram transformation Amerika ram pi boleh cuma liberate atau hi angan liberation philosophy si angan tisia cun dah kelas tena pol atau black liberation pol ni antua mitil ni ya ashram dah tak so ani pun ni adulat ko nak ada education ka merang engkan pihak education as long as ala, kan ma minak minanik introduce kan tu education cuma kan file kan train halam halam ni bakai number 1 ka theory ka tiel mi he Paul of Frey philosophy si Harvard University professor bata si integrate ka tu mi he angai disia cun kan ma lai mi na song kan have tak mi education as liberation kan luat nak dinca there's only one way out just only one way out. TV zone ke saya, thang. Nana para ni pak ni sedekah luar. Agai kan dia cun, faktuk mi self negative
image internalize kan itu mi vial de kol chau za tangan kan rat ni kan ton mi thil vial de na he it's still in you na sina umbak tu psychology is a fact between dependency being inferior feeling inferior a fact between you have to transcend it na lot ba how na tay ba how but here ni arkan sar mi maka do hi ka cha ko lan chimi edit your story na tuan bia ka edit na tu chan ding ka cho